алейкум. Эфирде хаберлер. Студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышам. Вешімдікі дақаға бөлі мәлімат. Орта век көчік бизнесінің 300-ден зияде векілі девлет мемурлары ве муниципаль тешкілетларының елбашчылары достижение 4.0 адлы бизнес форумында іштірак еттілер. Иштет бұрал ұшты шерінде кечті. Форум Малиеви базар бойынша девлет Дума комитетінің тугерек масасындан башланды. Эсас мевзу Қырым Жұмхуретінде Малиеви базарының инкишафы олды. Крым отличается от всей территории России, материковой части, тем, что здесь малый и средний бизнес занимает 60% в производстве валового внутреннего продукта, а в среднем по России около 20%. То есть это очень существенная часть бизнеса, экономики Крыма. Самое главное, что нам предложил Центральный банк на данном круглом столе по финансовому рынку, это использовать факторинг, использовать зеленое кредитование. Средства зеленых кредитов можно направить на энергоэффективность, водоснабжение и так далее. Тугерек маса башында карта крымчанин адлы лейханын амелге кечерлеві музакире тәлді. Борынжы басамақта жымат нақлетінде қатнав парасына автомат шекілінде алынмасы тешкілетлежек. Қырымда лизинг шirketi яратылуы да музакире тәлді. Лейханы Русия Федерациясының иқтисади инкишаф везірлігінен бераберлікте азырлайлар. Шirketінің капиталы 1 миллиард рублені тешкілетежек. Главная цель, безусловно, это популяризация предпринимательства в Республике Крым. Это раз. Второе, это показать, что крымский бизнес сегодня есть. Сегодня порядка уже 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства работает в Республике Крым. Бұндан да ғайра алуштада Қырым иш адамларына қол тұтуывнен бағлы мили лейха амелге кечірілівіні музакире еттілер. Нужно определенные послабления для того, чтобы бизнес мог развиваться. Вот это основная задача. Учесть особенности Республики Крым для того, чтобы это стало действительно площадкой хорошего роста малого бизнеса. Бизнес-форумда иштиракчилер үшін чалышқан иш адамларындан ве экспертлерден мастер-класслар ве семинарлар тешкілетілді. Қырым баренден Қырым арзусына жиақмез жете Единая Россия Бутун Русия саяси фирқасына айт Қырым региональ бөлігінің 8-й конференциясы башланды. Күн мевзусында девлет шырасы мебусларына намзетлер жедвеліні весайлавдан евел программаны тақдим етмек. Тәфсілатларыны Султания Ситакаева біле. Қырым региональ Единая Россия фирқасының форумы бойле парлақ вешен мойытте башланды. Бір мейданда ярымадамыздан 3.000-ден зиеді делегат топланды. Олар өз марузаларыны, тевсиелеріні азырладылар ве мойым қарарларыны қабул етмеге азырлар. Конференцияда Русиялы Қырымның 5 ел давамында көрінген бірінші нәтижелеріні шығаралар. Бұл асыр құружылығы, яғни Қырым көпірі, Ахмеджетінің яны авалиманы, Ярмаданның эссас нақлиет даммары, яғни Таврида йолы. Русияда ең земаневелерден бірі Симашқадына Джумхуритті бемеркес. Емді Қырым баренден Қырым арзусына жи адлы инкишаф программасыны тақдим еттілер. Какая это мечта? Это благоустроенные подъезды, это дороги, это школы, это садики, это газ и вода. И самое главное, душевное состояние. Все то, что человека делает комфортным в проживании, он считает, что все хорошо у него происходит. Вот что такое крымская мечта. Фирқа жедвелінің лидерлерінде тақдим еттілер. Бірінші ерде Қырым елбасшысы Сергей Аксенов гезлерей беру нәтижесінде жедвеллер бойынша 75 намзет белгіленді ве 25 бір мандатлы бөлік тайынленді. Енді олар Қырым Жұмхуриеті Девлет Шурасының сайлавларына азырланалар. Бұл енді бұл елін күз мевсімінде олacak. Ну а в общем гарантирую, что выборы будут честные, ни у кого сомнений в результатах не будет. Мы с руководителями политических партий, с представителями договорились о том, что будут вызывать сомнения результаты на любом участке, где бы ни было. У них у всех практически есть со мной прямая связь. Звонят, и я гарантирую пересчет, то есть не позволим сомневаться ни на одном участке в результатах выборов. Олардың арасында Қырым Муйдислик педагогика университетінің ректоры Чингиз Якубов Эвелке Рейберовде о ең чоқ рей топлады. Оның эсас мақсады ярымадамызда милетлер ара муабетлікні пекітмек. Ведется масштабная и системная работа по реализации указа президента России о реабилитации репрессированных народов и государственной поддержке их развития и возрождения. За последние 5 лет созданы важнейшие социальные объекты. Десятки километров сетей газа, энерго и водообеспечения. Сотни семей получили бесплатное жилье,
и материальную помощь для завершения индивидуального жилищного строительства. Сайлавлар кечирилимезден эвел иш программасы ачык айдын аңлатыла. Иктисади ве ичтимаий меселелерге буюк диккат айрыла. Это инфраструктурные проекты, это социально-экономическое развитие полуострова. Это наша задача, конечно же, полностью покрыть весь дефицит по новым местам в детских садах, чтобы не было такого понятия, как очередность. И уверен, что результаты предвосхитят вообще все те планы и цели, которые мы ставим перед собой. Энди бір намзет ось программасыны яхшы түшініп тізмек керек. Бу адамлар қырымларының менфаатыны қорчалайжақлар. Ветамам олар энди күзде ярымада инкишафында йөнелішлеріні белгілейжеклер. Султаниста Каева, Рамазан Аливапов, Миллеті чун. Едіқұйы районында жаған 16 фирмачы 4 ел девамында 27 миллиондан рублей детті. Бұл себзе бұртоклы осумліклер асравына ве қарамал істесалына берілген паралар. Бұқта Қырым Жұмхуриетінің көй қожалығы везірі Андрей Рюмшин хабер етті. Бұл Жұмхуриет елбасшысының реберлігінде кечірілген везірлер шырасының топлашығы кетішатында сеслендірілген хабер олды. Едіқұйы районында қарамал башының саясы 10% артты. Шымды район айван ве қош асравжылығы бойынша 5-ші ерде тұра. Бұндан тағайры Қырым көй қожалығының везірі диқатыны да бұршеге желпетті айны бұде варде. Көй ерінде шаған гражданларының мескен жырайетлері елештірілмесіне 15 миллион рублей айрылды. Ичтимай төлевлеріні 16 адам ве 10 яш құран тәлді етті. Аққаядан Гагарин адынар атлық бақчасына же. Үйінің 26-сында Қырым татарларының милли байрақ күнінде Кутлевей автоюруш планлаштырыла. Бұл ел тетборде 300-ден зияде араба іштірак етежек бөлі қарар бұғын Девлет милетлер ара комитетінің топлашывында алынды. Милли тымсалернен ярыштырылған арабалар колоннасы өз yoluna Аққая етігінден башлайжақ ве бір ерде тоқтамайып, Гагарин бақчасына же келіп етежек. Бұл ерде есе шер сәкенлеріні ве мұсафырлеріні байрам программасы беклейджек. Оны милли телеканалы ве Жұмхуриетіміздің иджади коллективлері азырлайлар. Всех гостей и жителей приглашаем на проведение этого мероприятия. Будет большая насыщенная культурная программа. Максимально будет представлена кухня национальная. Конечно, будет развлечение для деток и в целом для участников и гостей этого мероприятия. Бақча территориясында мирақлы фотозоналар яратылачақ. Милли телеканалының хадимлері чешет вазифелерден ибарет олған квестны кечіречеклер ғалип чыққан тақымларны қаве ханеде бедава ақшам емегі дельфинарилерге көріш ве ялтадара атлық күнлері беклей. Квест ақында тәфсілетлі малыматны бозым ичтимайғыларымызда тапа білесіңіз. Хатырлатамыз байрам үйінің 26-сында Ахмезжет шерінің Гагарин адынар атлық бақчасында кечечек. Тетборде жемат ишлетлары да иштирак етечеклер, ярмадамыздың сәкенлері ве мұсафырлері епсі давет етіле. Сізде бұл бұйық вешен Қырым татар байрамына қошула білесіңіз. Қырым көпірінің бұрынжы демирюл сырасында керелсілер бұр-бұрыне бұтыштырылды. Құручылықның əsas қысмында екі бұғын бұр кетірілді, бұ таман ве керіч қысымлар олды. Енді бұл елі ярмададан қытаға тренлер бұ ерден қатнай жақлар. Тәфсілатлы малюмат мұғбірлерімізде. Чуть сюда, давить, ослабьте. Қырым көпірінің бірінші демір жол сырасында рейслер бір-біріне бітіштірілді. Қырым көпірінің құрылжылығындаки да бір басамақ артта қалды. Бірінші демір жол сырасы таман ве керіш сәйлеріні бағлады. Тепеге көтерілген байрақ ве иш группасының алғышлары қойылған вазифе яқшы бежірілді. Қырым көпірінің құрылжылығы башланғандан берлі бұл ерде иш бір даққа біле тоқтамай. 2,5 тонна рельс ве 40 bin демиржол шпаласы еріштірілді. Нәтижеде 19 километрик демиржол сырасы тізілді. Ишнің бұйық парчасы япылды. На данный момент работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки на арке железного дорожного моста выполнены на 65%. Полностью выполнены работы по монтажу светодиодных светильников по своду арки, работы по монтажу кабельной продукции со стороны, на прямых участках со стороны Керчи. Әрбір кемерінің ұзынлығы 200 метрден зияде. Мимарлар кемер ярықлануы üzerinde çalışmaға devam етелер. Бұл вақытта 20 километрден зияде кабель ве 2000 светодиод фенері ерліштірілді. Кемер триколор байрағының уч тұсында ярықлана.
Көпірде демір yolunun екінші сырасында да 7 километр рельс ве шпалалар еріштірмек керек. Олар сайылде 25 метрлік қысымларға жиыла ве сонра кранлар ярдымынен көпірге көчіріле. После того, как происходит балластировка, выправка пути, значит, на путь заходит сварочная машина, которая сваривает между собой 25-метровые рельсы. В последующем это называется бестыковым путем. Кереч боғазының башқа тарафында Тамань беттен işçiler көпірге келген 40 километр yolunu құралар. Тамань пассажирская адлы станцияның құрылығы да тезден екіленежек. Бұл ерде 50 адам сығажақ. Көпірнің демір yol қысмы ве ona алып келген yollar бұл сенеден башлап çalışacak. Наджия Исаева, Сибирь Меметова, Герай Абдулаев, Милет үшін. Архив қызметі 100 яшыны толдырды. Тарихи весиқалар, фонове фотомальземелер. Бүгін бұларның епсіні әркес көре білді. Бұл күні өзен атына да садық олғанлар тақдирленді. Юбилейде бізі мұхбиріміз Наджия Исаева болынды. В царской России не было именно политики по созданию исторических архивов. Государственных, вернее, архивов, а была политика в основном ведомственные архивы. А здесь уже, как бы мы ни говорили, но декрет 1 июня 2018 года положил начало создания именно государственных архивов и создания архивной отрасли. Татьяна Шарова, буюк тәжірибелі архиватор. Онларжы ескі весиқаларны білем. Метрик китаплар коллекциясы ве шер башларының фондлары, чарлар қоранталарының айлеви архивлері, боле тарихи маземелеріні қадын башындан соңына жеогренді. У нас план города Симферополя. Очень интересный документ, это подлинник, который застройкой, мы всегда этим гордимся планом. Он даже у нас выезжал, был на выставке в выставочном зале федеральных архивов России. Бүгін архив қызметі 100 яшыны толдырған күні Татьяна Шарова өз мұсафірлері үшін экскурсия кечіре. Бойле күнге бағышлап қадимлер сергі азырладылар. Бұл ерде фонове фотомальземелер тақдим етілді. Ну это да, это накопление, да, это вот каждое накопление, плюс еще, если взять это дело, очень интересное, там и свидетели. Йылы Қырым фондлары Зиманию весиқаларнен толдырыла. Олар Таврия губерниясы Девры ве Қырым ярымадасы Русияге қошылмаздан эверкі вақыт ақта малюмат ташы. Сергіде архив фондының күчік бір қысмы тақдим етілген. Ханлар ярлықлары, ферманлар, инқилаби вақалар ве улу ватан жынқының тарихы. Архив фондлар сақланған ерні керчектен де уникаль деп адламаға мүмкін. Олар асырлық тарих ақта малюмат ташы. Йылы архив қадимлері ескі весиқаларны тамир етелер ве ядан тікелер. 2014 seneden beri olar endi 10.000'den ziyade malzemenin restavrasyasını keçirdiler ve kağıt vesiqalarının elektron şekilde keçirilüvi boyunca iş alıp barala. Şimdi Kırım'da 2 devlet ve 27 municipal arxiv var. Böyle odalarda 15-20 gradus sıcak olmalı. Украинский период был не очень таким активным в жизни архивов. Сегодня, только за эти последние 5 лет, 500 миллиарда вложено в развитие архива. Сейчас активно идет капитальный ремонт основного здания на улице Кичкемецкой. Впереди у нас ремонт здания на Мальченко. Там размещается филиал Государственного архива по личному составу. Umumen fondlarda 2,5 milyondan ziyade vesiqa saqlanıla. Arxiv xizmetinin 100 yıllık tarixi күні bu işke sadık olğanlarının taqdirlediler. Naciye Исаева, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Ислам теректе yaşаған Велилеевлер қорантасы ярдымға мұқтач. 2 яшлы аваға ажиле амелият керек. Баланың от құвығында шышық бар. Амелият есе пек палы. Первасыз қалмағанлар ярдым қолыны ұзатсалар, қызчықның аяты құртарыла біле. Очень общительная, она сразу же находит контакт с незнакомыми людьми, несмотря на то, что такой маленький возраст, 2 годика. Ну, вот, у любого человека с нашего места жительства, с Кировского, у любого, если спросите, все скажут, что она очень такая позитивная, активная девочка. Эки яшлы ава эн чох тазе авада кезінмеге севе. Ама шымдылик әкімлер она бой гленжені ясақ әттілер. Қызның қойруқ кемігінде оти шишкені анық олды. Где-то около 1,5 месяца назад наша дочь, просто играясь во дворе, ну, слегка упала на попу. Через некоторое время после этого падения мы обнаружили, что она жалуется на зуд. Ну, не придавали этому значения в начале.
После этого мы обратились в местную нашу больницу в Кировском, потом в Феодосию. Сделали УЗИ. УЗИ показало новообразование в области малого таза. Вот. В срочном порядке провели МРТ и установили, что значит, в этой области находится опухоль. Были диагноз кызның ана бабасыны шашыртты. Шимді Ава Титова адына бала хасаханесінің онкология бөлігінде тедавеление. Есть диагноз, установлен нашим доктором, лечащим врачом. Это опухоль желточного мешка плюс зрелая тератома крестцово-копчиковой области. Значит, локальная стадия 3. В четверг будет проводить компьютерную томографию на наличие, как объясняет наш лечащий врач, на наличие метастазов в организме в целом. Аваны да девамлы веп алы тедавелев беклей. Экимлер хышчықны құртармаға чаре олғанында еменлер. Ама она acele ameliyat yapmalı. Sabinin ana babası gerekli para toplanır деп umut eteler. Ama olar için bu pek ağır vazifedir. Velilayevlar хорантасы первасыз olmagan insanların yardımına işanalar. Я открыл расчетный счет в Генбанке. Значит, у жены есть зарплатная карточка РНКБ. Velilayevlar хорантасы энди ичтимai ағларда ярдым кереклігі ақта хабер етті. Бұл мәліматны ләқайт қалмағанлар да фаал шекілде дархаталар. Чоқысылар энди ярдым еліні ұзатып башладылар. Тедавеленув üçün істегеніңіз хадар пара йолламаға мүмкін. Бұл етіп, сіз кичкене авачыққа сағлам аят кечермеге имкан бақышлай білесіз. Хышчыққа әрбіріміз ярдым әті білеміз. Реквизитлеріні сіз өз экранларыңызда көресіңіз. $165 беңден 2,5 миллионға же более грантларны Таврида 5.0 форумның бұрынжы басамағында ғалип чыққан медениет ве санациясында çalışқан яш эрбаплар елде еттілер. Бұтын мемлекетімізден топланған 200 намзет арасында 9 яш сечілді. Іштіракчылер сайысындан яшларының лейха мемори офисі түзілді. Олар Русия шерлерінің тұшқы қияфетінің абаданлаштырылуынен ұғраша жақлар. 11 бенге яқын Қырым талибесі лагерлерде бедавар атланacak. Ярмадамызда 45 лагер енді 6 бенден зияде баланы қабыл етті. Бізім мұхбирмі София Шукурова Бақчысарай районында ірлешкен лагерлерден бұрынде ратлық насыл кечкенінен мерақланды. 6 метрлік yüksекlik Елизавета үшін енгіл кечілді. Даға Тырмашов оның үшін яны спорт чешітідір. Әрбір адым оны yüksekчек отырып, ғалибеге яғынлаштырды. Он 14 яшлы Елизавета бұл лагерге Ахмеджеттен келді. О кадетлер сыныфында оқуй. Ағыр оқу еліндан сон Лиза фаал ратлы хақта арзу етті. Олимпиадада иштирак етіп, мувафақиет қазанды ве лагерге йоланма алды. Смена называется «Химическое лето». Этот год посвящен, так сказать, 150-летию таблицы Менделеева. Здесь собрались знатоки химии, биологии. Тема зава чевречетте орман төпеде есе Айпетридағы. Бақчысарай районын бойле Дюльбер ерінде соколатлы лагерь ерлеше. Интеллектуально насыщенный, потому что такой, знаете, смесь активных игр, добрых, советских, казалось бы, забытых, но здесь их вспоминают, обычных, вроде бы творческих проектов, но они тоже радуют детей даже летом. Все с удовольствием продолжают учиться и отдыхать одновременно, и все рады. И нет возражений. Для меня, как педагога, вообще парадокс. Лагерь бүтін керімададан истидатлы балаларны қабыл етем. Бұл сменаға рас келген балаларның химия и биология фенлері бойынша білгелері бұйық. 680 детей мы планируем принять в эту смену, потому что это госзадание. Оздоровление – это не только чистый воздух, это и хорошее настроение, это позитив в первую очередь. Поэтому я своих сотрудников нацеливаю для того, чтобы мы получили хороший, колоссальный успех в оздоровлении. Должно быть и хорошее настроение, и чистый воздух, и хорошее питание, и, конечно, спортивные соревнования. Әрбір бала бұл ерде өзі үшін мерақлы шей тапа. 10-ші сынып талибесі Эмиль Мустафаев Хурман районындан келді. Очашы Севейде олимпиадаларда ғалибе қазанды. Лагерге фикірдішлеріні ве химия вескерларынен дослашты. Это хорошо, что мне дали эту путевку, так как у меня в следующем году уже не выйдет, не получится попасть в лагерь, так как я буду занят подготовкой к ЕГЭ. Лагерге yollanma almak қиын дегіл. Қадырбеш Хадым Қарасу Базар районundan келді. 7-ші сынып талибесі өз мұвафақайтлері ақта авесликнен тариф еті. Получил свою путевку благодаря золотым сертификатам по колоску, и я увлекаюсь биологией. Колосок – это всероссийская
работу по химии, географии, физике. Да, участвовать в разных конкурсах, получать дипломы и призовые места. Вот все, что надо. Сақлықны түзетмек үшін файдалы ашларына ашамақ керек. Мында күнде бешкере лезетлі вет тазе емек берілі. На утро готовим молочные каши. На обед первое, второе. У нас полдник, яблоко и сок. Ужин легкий, кашки. Июнь айының башындан Қырымның 45 лагерінде 14 бенден чоқ бала атланacak оларның ярысы Қырымлылар йоланмаларны талебелерге девлет сатын ала. На проведение оздоровительной кампании в 2019 году запланировано на сегодняшний день 1 миллиард 339 миллионов рублей. И вся эта цифра больше на 7,5% по сравнению с 2018 годом. Бұл сене ярымадамыздың лагерлерінде 70% балар атланacak, sonra яны Кучинен мектеплерінде тәсіл алacaklar. София Шукурова, Наджия Исаева, Дмитрий Низовой, Эрвин Амиралиев, Миллет үшін. Қырымнан Арпат көнде уникаль интерактив музей açılды. Бұл дүния тілері музей ядар. Тешкілет айтқанына көре тарих чоқрағының вазифесі Бузым сериемізде тіл чешетлігінің нумайыш етмектір. Музейде Зиманевеве қадими языш шекілері де тақдим етілген. Бұл ерде қадими тілер насыл яңғырағаны ақта малюмат алмаға юзден зияде лингвосфера тілеріні емде Қырымдаки қадимиве Зиманеве халқарының тілеріні ешітмеге мүмкін. Спортив табиатове бір адым огде олмақ істегі Ахмезжетнің 44 санлы мектебінде регби бойынша бұрынжылық тешкілетілді. Қырымлы еді тақымда 10-12 яшлы балалар Жұмхуриетіміздің ең көчлі командасы ұнван оғырында ярышлаштылар. Бұл мевзуне беті келев қамызда девам еттірілі. Қатты тұтышылар ве ойын тактикасы бірінші дақылардан дуйла. Топны тұтып алмақ үшін Крымский тигры ве Спартак адлы тақымлар күрешелер. Энчевіклер огге чықам. Мой рост дает мне преимущество, то, что меня сложно схватить, и не только. Быстрый, но маленький и хорошо играю в регби. Ярыш Акмежетте Алими Абдинанова адына 44-й санлы мектепте кече. Олар Русия күніне бағышланды. Спортчылардың яшы 10-дан 12 геже. Это, на мой взгляд, самая такая яркая категория детей, которые могут участвовать в этом виде спорта. Он достаточно активен, он достаточно резок, но интересен нашим детям. Бұл мейданда еді команда Жұмхуриетіміздің ән күшілері олмақ оғырында ярышлашалар. Тедбірінің тешкілятшылары Ахмежетнің спортив мектеплері ве Девлет Дума мембысы Сергей Дадонов олдылар. Оның сөзлеріне көре Қырым ребірлігі бұл сене регбислер үшін мақсус мейдан яратмаға планлаштыра. Для того, чтобы это было полноценно, чтобы были не только правила игры, которые ребята знают, а действительно можно было рассчитывать какие-то силы для броска, где-то там строить свою стратегию и тактику по игре, должны быть поля специализированные. То есть на это надо все равно закладывать средства в бюджете. Регби ойында чевіклік ве күчтен ғайры команда ойыны мұйымдыр. Вақтында арқадашқа пас бермек муафақатлы ойынның қайделерінен бірідір. Я считаю себя виноватым из-за того, что я не иду в поддержку к моей команде. Ведь это самое главное, идти в поддержку, пасоваться. А так, 2 игры подряд мы выиграли, мы молодцы, вышли в финал, мы готовы сражаться и побеждать. Ярым yol keçildi Ogdeyse en mesuliyetlisi final beklenili. Birinci eki oyunda Ali Alidinov 5 top urdu. Вешімді оның тек бір істегі бар. Bu da галибе kazanmaktır. Я считаю, что наша команда очень сильная и мы выиграем в финале, так как мы уже вышли в финал по итогам 2 игр. Борчоқырақ адлы команданың идманчысы ве біріншіліктің баш акемі Февзи Абубекиров өз тақымыны пек севсе біле адалетлі қимет кесмеге тырышты. Опыта не хватает, так как они тренируются всего год. Я надеюсь, я уверен, что если мы будем дальше в этом темпе продолжать, то ошибок будет намного меньше. Біріншілік екінленген сон командаларны фахри ярлықлар ве медальлерінен тағдырледілер. Наджия Исаева, Севилия Меметова, Гера Абдулаев, Милет үшін. Шымдықы дақаға бұл епсі қаберлер кележек яйнымызны 21:30-та қачырмана студияда сыз үшін Фатиме Сейдаметова çalıştı. Хайырлы ақшамлар.